One fly can buy Choco Youth TV. When they were ye Choco Mommy Lenche, were ye Choco Tea Garden. Mekula Mokobabia can many minute of fear be. Ashipa, Eji no koni wo fear da afi, keji abote afi himi. Ni ye Choco ne wo shiokpa. Ni pa shimo aye pa shilo pu strut ni shiokpa ni bekumenhu atawo moni yokuni yemi. Ake kopo ma shi ha moni ba ye kuni ye ma shimom e wo kaji ngme na wo e bi ne be wo mba no ba sha Choco ma shimo koni nye onye na ekole o be Ghana o ye man say alo o fan o shi Choco alo Ghana ojubo no ye heko ile aka ole ake nnoko tamole ken ye Choco e wo mba no ba cover koni nye onye femini nye na nye himem e wo akwe no ni ya no e bi ni wo bi me enyo mete sanefio no ni ameyo kemo ke ha wo ke menye ko ke jo kenkle gbini oba Choco Youth TV no o fa ni kanu hie kwa no subscribe ni ofita Choco Youth TV wo ke ni bi pimba won promote gan e wo nya wo ya wa kwa beni pa shimo yala ha nya ira don tra no mani ablaw Ofane atomi ni ayi miniji oge ngbeji ni kwefio ningbe fan oje nje Choco Manchulu okay one flabo kan ba Choco Youth TV Ofane ale no obanye odwa to ngme no ni ya no ye wo se bia ne Choco ni wo yo ke ise tumo afine gen onagasi onye wo mansole kan pansimu ke be san mini afi tuma fi make numolo alo afi make pawo ma mini first ko ka won si kan lo tuma ya fi ne go ba na ko na mi pon fe bibi o na meni da fi mi ni wo si opan ke ichon bule o la ni fi o tumo ma no ya ke ma ni fi tumo pa fun alo e ma mi ni ma fi ni ko ke la ni ma na ga si ke mo janche me ma na be ni ma sika mo fi o mi ya le sike gbe san mi ne ana kan ni bi jin fe tumo ngene ga won sipan wo Choco wo si opan ya bi ene fe tumo je wa fi ni lo fe tumo na la ga no ko tumo be bro yan lo ka o si aga o me ne da pan le si o ne gene go lo fe tumo si e fi an bege bibi ni yo wo bi ke wona bi ni be na si o le fe se je na ka don si o kala ga beni ma efe tumo ni yale na ka ji ye chaki ona ka beni gbe mi enwu yale Ofane atomi ayi miniji ogbe Ofane atomi susu nibo udate Mfita striking force bi okay striking force oji Kwame Nkrumah bi mi na onye atone striking force nyeke nye e Kwame Nkrumah Kwame Nkrumah ne ba mi first video ma mi e ba fe ni bi baba wo e be fe ni bi pi won no che wo pan wo kwale le no ji wo nu mo wo le no ji ka wa fe wo nu fi an wo gele wo wa tale mo gele fe wo nu fi wo fe la la no go show up mita ma bibo ake apart from boe me ku ekome ni fitanye ku ni fitan ogi 50 okay kena mo coach ke ayata ke kande ke soja ke SM Ganansi ani ke sane bi mo na habo dani nya baba shikpa mini important ke fi enye fio kwa shimo ni kase mo pi jioku kan wa ga o ke a se bi wonyin wa trash won che tumonu ma wa trash wa kase olala wo si ofan mi wa kase olala fen shika o ba gbe ni se mi wa bo a ofin wo na wa la kan la gege e ofin e mo se yan wo ni mini ni bi ko mele kenye damo no nye ke fi olala wonyin wo dumo libi go ma no ni chu an ga shika a se afule legin no nye o wa fi logo ni chu an ga onyo atopa go ke ba be se wo dumo la kan pa no wo ke sibola
alo yuwe la kan pa ni mo bi fi na ga washing machine ya fail ken loko ko na le akele ken gbomoju washing machine. Okay, keji maya se fi o ke blema be ami ni Ashiokpa titru ko ba na ke amejio wie mo kejo Bible mi ekuma amejio kejo history books mi na me ke fi olala mi no bia na nye ya la kan gbe no nye ba fe shi mo bia na nye chakele nye ke fi o jemo ke la shimo ke ni ndo ni be pin ba la gan bia mi pan shimo fo ni tun ga papa man inu ka se la le gan bla yan bi ni shi opan ate mo fi amoji en tu mi aga shafi fe logo ni tun ga bro yan e ba ni na le yele ti na ne afi yele e yan ni obla yan bi fi ya se go no obla nu bi go ge pa pan shimo mo le go le mi da fi le po ge pa pan shimo e yan ni wa fi le fi otun wa fi le ya se ona ti tumo ko lebe ni dumo shine ni mu nji en ya fle mi ka bo ko dumo shi la kan e yan wa fle fi ofo ya ga fle yin fe fo la gan ka wo te wo po na lo no fi anu ja ikusun mi. Ofane tamacha boten sister lo bra lo tell me sister tell me is a course nje pano go bi aje acho mi ashi omo nje betu je bi ashiam acho mi lamle amadan gbenze bi ashiam. Okay, no fane bo acho mi star course nje free bi aje nu star course alo your star course ni ina kenye dressing ele je bi ene gbekra yi mi te ya le ten ya do gba ni miniji o dressing ta chole ten mini ko ke fi ni dress achole apapada da fie ni dress on kan dressing acho apapada other group shije wo fe ni fun bi awon me eje mi wo acho apapada other group ni nye shi open ko wo shi open ko da fie wo shi open ko wo ye mi. Okay, ni ofa ne kemi bibo blema pan shimo ke bia ne pan shimo ministro te ni yom mi no yo ke mo Oh, blema no ngon fe na ne no. mi no blema no ngon fe bia ne no. Yes, blema me ni Ashiokpa. Ame kan yo la ni ka adumo shi e ko be na kan yo la no nu la asisi. Se ne na asi ayen fe. O le la me je mo so ke ka ajo. Onu la asi onu pan asisi. Wo ke nke blema ma si mo ngon fe na ne no. Keji ona hegbe mi no wa suma ka achake ye bia ne pan shimo Wo ba so aka ka ma wi ko na me kole blema no blema mo fi am ko e mama na ebu o wo ko ba le aka pan no shi o no ba na ni ko wo ko atale ko no ke ko o ya blema mo fi am ka mama ya he mama atale ya atale material ya he ape mo fi am pe style esu si bia ni o e wo mu ju o ka o shi pan a shi pan na kan nya wo nyeti asiko nya ka nyecha me nya ka ma wi na me yin blema pan no ko no fa na afefefo. Okay, nye radon Inke onukpa ko wie dani nkenye wie eke no ne onukpa efetuma meji ame yekpa shimo mi e ball Ghana wo suban o border asa no shi han gbeken bi o ye no ko wie mo e la kan na me no go be le wie le kan no je meti o fa ne kama bibo ko kwa bia ne kpa shimo ke blema kpa shimo miniji oju mo blema kpa shimo bulem wa lenche bia ne kpa na shi o te ami go mesani anya nye bleblo ni ka la ko ala nanu me go me juo fu ke ba wo ma ya che mo ma te ona ke gidigidi fe mo lojunu ni bia ne kpa shimo
enye cho onupa akwa ashimoshi woduma me Nigeria mi no wo sacrifice be pan no shi o won shi pan to me onupa ba shi le age wo jo ofu wo ke cho ma ti won yan le blo no la na nu. Okay, meaning awo oyo keji me no na hegba ka ba wa me nga meaning awo oyo ke ha pan shi lo efe. To lo chun ni bla chun yin ne yue person bi ani gala gan lo ko ba le gan fuoje pan ke libi ne fe sananya cham na ga me yo ni wo sile be ni blame bi ba sile ka onye wo sile be ni blame bi ba sile ba fe fo se ko ni bo o lakin ba ni o kan la na boto e pa ko atu aja si pan ene me fe la no to mo be ne ho ye ona o me ni ko pan po alo me ni meneja blochina member alo meneja US alo meneja Jamaica na ba fe na ko wa file no na la ete boto e ni lege te po e asusuwi ona segun lege aja ti yin ne ge libi na ge wo ni po la na la enu ona enu segun la kan bi ami ni tashi ni na si opon to pe ma ge libi ni ti osi ni tashi de ge bi oji mi abani na papa ji la te pomo si alo bi asihan abani na papa e ko bible e ya bible mi kan yo libi ko mi ke tun ami po le ke fi ola la han mi na mi ba la le na mi na wi ni si bi ani la gan libi be la gan e bi ani ke bo wa che pan nu aga acho wo legin ajofu o na e fi otun bi ani flag na si o o flag force bi e ke je blema be nu ba ni na ni cheme si ole won si le la gan o na do ga fi no wo kwa mi kuru no jogba kwa mi kuru ma e wo na enu ele gan no jogba Okay, one Daniel Shiake nyeba Choko UTV. Shimo Daniel baya machine ni ha mi lala kome. Koni lala ni ngon wa ekome onu. Go kwa mi kluma dwe ambo o ba wa wo magana ebe o ga male obo ga male kwa mi kluma dwe ambo o ba wa wo magana ebe kwa mi kluma mi ne ba fe dipede kon ege wa wo magana pochen ko ma mi le ba fe ko ma dipede kon ege wa wo magana la kan bia mi no nu mo kan ko ka wo cho folata meje me ni gba la kan bia mi no nu mo kan ko ka wo cho folata meje me ni gba o menege chi ka gba iku ma bi tala shi nyoji komo menege shi ga ba iku ma bi tala shi nyoji Kwame Nkrumah dwe ambo o ba wa wo magana ewe be o ka male Kwame Nkrumah dwe ambo o ba wa wo magana lele Kwame Nkrumah mi le ba tun digbede pon ege wa wo magana Kwame Nkrumah mi le ba fe digbede pon ege wa wo magana lele la kan bi ami no nu mo kan ko ke wo cho folata meji la kan bi ami no nu mo kan ko ke wo cho folata meji me ni gba o ma ngene ge si ge bayi Nkrumah bi etala shi nyoji e ko mo ngene ge si ge bayi Nkrumah bi etala shi nyoji bo ni yo Wo di strike force bi e ne kwa Choko UTV